Díobh gach duine, aniu táimid chun píosa léitheoireachta a dhéanamh. Tá mé chun an scéal seo, Cúis Trá, a léamh díobh. So I'm going to read this story for you. Tá píosa foghlama nua thús an seo. There's a new bit of learning up here. Rachamíd. Now, you will probably know that already from looking at this week's video. Chui me, I went. Taim, I go. Rocky me, I will go. And Rachamíd is we will go. Ag an deireadh seachtaine, you know the weekend, seo chuain, seo caite, last weekend, seo chuain, next weekend. Okay, so tá mé chun é a léamh anois. So, léilón. Beg Conor agus Ciara agus a gculcathair Éva ag dul go dtí an ghaillimh ag an deireadh seachtaine seo chuain. Beg Rac agus Ról ag dul freisin. Beg an aimsir go hálainn. Raci Rac agus Ról i bhfolach sa chár. Cogur, cad a bheidh siúl a gcuin i nGaillimh sa Rac. Cuirfimid cultacha flucha orann agus Rachamíd isteach san airge ag surfáil na dunta. Is brálam surfáil, beg si bheith bís sa Ciara. Neadar sa Rac agus imní air. Béidir go bhanfamid an trá sa Ról. Béimid ag dul ag snámh gach lá sa Conor. An féidir libh snámh sa Ciara. Ní féidir linn sa Rac agus Ról le chéile. Tá snámh an éisc ag Conor sa Éva. Tuairtí mé ceacht snámh a díobh sa Conor. Neadar sa Rac agus Ról le chéile. Béimid ag dul ag iascaireacht sa tráthnóna sa Ciara. Is féidir libh dul ag drapadóireacht na garachacha nó ag dul ag siúl sna sléibhte. Is brálam siúl. Beg mami ag léamh agus beg daddy ag éisteach le ceol. Agus sin é críochnathe. Cúpla focail nua an seo. Culcathair, cousin. Okay, agus I bhfolach, hidden. Cultacha flucha. Well, colour snámha or colour flucha is a wetsuit or a swimsuit. So cultacha flucha, wetsuits. Agus an ceann dearnach, snámh an éisc. That's a saying. Tá snámh an éisc Conor. Conor has the swimming of a fish. It just means he's brilliant at swimming. As for the other focail, I'm going to let you check them out in the dictionary for yourself.